Mwaramutse neza abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye ndabahaye ikaze muri kano gatondo ko kuri uyu wa kabiri turi kwigerekereza 15 ukwezi kwa gitugu 2024 ndabahaye ikaze mwese batwumviriza nga kuri nomanisha kuri yacu aina yanyu Burundi News TV iboresha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta agezweho aravugwa mu bigendanye n'umutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ndabahaye ikaze mwese rero by'umwariko abatwumviriza guturuka nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi tugiye kugaruka ku idonido ry'amakuru azindutse aravugwa amakuru nyine aragaruka kubikomeje kugenda biravugwa mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi ndabahaye ikaze mwese rero dore ingingo nkuru tugiye kugakoraho muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi abegereye inzego z'umutekano by'umwariko baranyomoza leta mu nyuma y'uko leta iherutse ku munsi w'ejo aribwo yatangaje ko idafise by'umwariko idafise imikoranire n'inzego cyangwa se by'umwariko n'imihari igiye itandukanye isanzwe ikorera nga mu gihugu c'u Burundi izwiho kurwanya ubutegetsi bwa Kigali n'imihari igiye itandukanye irimo nka FRN ndetse n'indi igiye itandukanye nyamara by'umwariko hari abegereye leta cyane abaherereye muri Cibitoke bavuga ko ingabo z'u Burundi zikomeza gukorana ku buryo bukomeye ndetse buneruye n'inzego ndetse n'imihari irimo nka FDL ndetse by'umwariko n'aba FRN nk'uko biko biratangazwa Nefereni imaze imisi yamagana ku buryo bukomakomeye cyane ibicishije ku murongo wayo wa YouTube ivuga ko idafise imikoranire by'umwariko n'umuntu wari we wese yaba inzego z'umutekano z'u Burundi haba Padiri Nahimana Thomas haba n'abandi banyagihugu cyangwa se by'umwariko iyindi mihari cyangwa abandi bagiye batandukanye ibi byaje kugenda biratangazwa n'abayobozi muri uwo muhari aho by'umwariko baje kugenda bagaragaza ko by'umwariko ntaho bahuriye ndetse baje kugenda banagaragaza ko intumbero yabo ari imwe ndetse by'umwariko badashobora kuzotezuka ku byo biyemeje guhera kera ni FRN kandi imaze igihe irakorera ku butaka bw'u Burundi nyamara by'umwariko habiravuga ko muri Cibitoke hakunze kubera amanama akomakomeye cyane agendanye by'umwariko n'abasoda b'u Burundi aba FRN ndetse n'aba FDLR babari mu mugambi karunduro wo kugerageza guhungabanya umutekano w'igihugu c'abanyi c'u Rwanda ni gahunda bivuga ko bamaranye igihe ndetse by'umwariko rimwe na rimwe bagiye baranayitegura neza ariko ikaburizwamo ariko ntibigere babitangaza ni mu gihe amakuru akomeza kugenda dusomera avuga ko n'ubu ngubu hariho iyo gahunda ikomeje kugenda irategurwa ni mu gihe Padiri Nahimana Thomas asanzwe by'umwariko ari umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kigali aho badahuje ibyumviro bya politike akaba bivuga ko yoba aherereye mu gihugu cy'u Bufaransa ariko nawe akaba akomeje kugenda akora uburyo bwose bushoboka kugira ngo arabe abamufasha by'umwariko mu kuba bakuraho ubwo butegetsi mu gihe yamaze kwifatanya na President Tshisekedi ayirongoye igihugu ca Kongo ndetse by'umwariko bikavuga ko n'abo Burundi nabo bari barakorana muri ibyo bikorwa nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira turagaruka no kuyandi makuru akomeje kugenda aravugwa hirya no hino ku isi by'umwariko turagaruka ku nkuru zihuta cyane zikomeje kugenda ziravugwa amakuru yihutse akomeje kugenda aravugwa nga mu gihugu c'abanyi c'u Rwanda nuko President Paul Kagame by'umwariko yaje gukora impinduka mu gisoda cy'icyo gihugu by'umwariko akaba yaje gukora impinduka zikomakomeye cyane abantu bakaba batanguye kugenda bibaza impamvu yaba yamaze kugenda arakora impinduka nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cyangwa se aradusumira ni President Paul Kagame rero by'umwariko yaje kugenda ahindurira imirimo by'umwariko imirimo by'umwariko ba majoro harimo Major General Alexis ndetse na Andre Kagame nk'uko bikomeza kugenda biragaragara akaba yaje kugenda arabahindurira imirimo nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira ni mu gihe kandi by'umwariko hakomeje kugenda aravugwa n'andi makuru akomakomeye cyane aho ingabo zaje ku butaka bwa Kongo kuko byatanguye kugenda biravugwa ku munsi w'ejo ziganjemo izaturutse muri Afurika y'Epfo zizwi nka SADF zaturutse i Pretoria by'umwariko kwa Perezida Cyril Ramaphosa zikomeje kugenda zirashinzwa ibikorwa bitari byiza haba imyitwarire idahwitse yiganjemo iy'ubusinzi ubusambanyi harimo no gutera inda abagore n'abakobwa ngaho mu bice bya Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo
ndetse kugeza magingo aya ngaya izi ngabo zimwe na zimwe zikaba zishobora kuza kwirukanwa cyangwa se guhura n'ibihano bikomakomeye cyane mu gihe MONUSCO nayo ubwayo yamaganye ibyo bikorwa mu gihe bivugwa ko abo basoda rimwe na rimwe by'umwihariko bafata ingingo yo guta akazi kabo hanyuma bakerekeza bakerekeza by'umwihariko mu tubari ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye kujya kwinezeza. Ibi byose bikaba byaje kugenda byamaganwa n'abashinzwe umutekano ndetse n'abashinzwe kugenda barazicungerera by'umwihariko umutekano nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Ni mu gihe kandi by'umwihariko turagaruka no ku yandi makuru akomakomeye cyane akomeje kugenda aravugwa haba by'umwihariko ku bitero bikomakomeye cyane bya Irani bikomeje kuvuza ubuhuha ndetse by'umwihariko Hezbollah yongeye gukora ibara rikomakomeye cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cyangwa aradusumira. Ndabaye ikaze mwese muri kano gatondo ko kuri wa kabiri ku igerekerezo ya 15 ukwezi kw'icumi umwaka wa 2024 ndabaye ikaze mwese abatwumviriza bari mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi. Hari abatwumviriza baherereye mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko haba ku mugabane w'Uburaya cyangwa mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi. Abatwumviriza bari mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi mu ntara zigiye zitandukanye ndetse mu makomine agiye atandukanye, mwese turabahaye ikaze tubifuriza amahoro y'Imana cyane. Niba rugamije usenga rero tubona kwanditse sabone kugira ngo by'umwihariko bane natwe 5 kuri 5 makuru n'ibiganiro byacu ubisonda ahantu hari akamenyetso kameze nk'inzogera kugira ngo ikiganiro ko tugishyire kwiye cyangwa ko tugishyizeho gitse kirakugeraho uwo mwanya. Ikaze amakuru n'ibiganiro byacu tuyatangurira ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Abanyagihugu cyane baturiye ngaha muri Cibitoke ntibajya umunwa mu kugaragaza ko nubwo leta y'u Burundi ndetse by'umwihariko no ku ruhande rwa FRN bakomeje kugenda barakora icyo twakwita nk'amacenga buri wese ariko yitandukanya n'uwari wese avuga ko atamuntu n'umwe bafatanyije, aho buri ruhande rusa naho rwikorana. Abahereye muri Cibitoke by'umwihariko cyane n'abegereye by'umwihariko ishamba rya Kibira ntibajya umunwa mu kugaragaza ko by'umwihariko imyimenyerezo ikomakomeye cyane ikomeje by'umwihariko ku gisoda cy'u Burundi ndetse na ba FRN mu nyuma y'uko by'umwihariko bari ko baritegura ibihe bidasanzwe by'indwano. Ibi kandi bikomeje kugenda biravugwa mu gihe amaze iminsi aravuga ko iyi FRN yabiriko irategura imikoranire karundura ikomakomeye cyane na Padiri Nahimana Thomas asanzwe atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i Kigali, ariko kandi akaba ngo yabakomeje kugenda arashakisha imihari igiye itandukanye yomufasha mu kugwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse akaba akomeje kugenda arashakisha n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Aya makuru amaze igihe aravugwa aho Padiri Nahimana Thomas byagiye biragaragara binavuga ko yoba afise igisoda muri Congo, ariko kandi kikaba kitarigeze kimenyekana. Ni Padiri Nahimana Thomas rero wakomeje kugenda arasibya igihugu cy'u Rwanda ndetse akanapfobya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Mu biganiro byiwe by'umwihariko ni ibiganiro byuzuyemo amacakubiri akunze kugenda aranyuza ku muyoboro wiwe yise isi n'ijuru, akaba arasanzwe anafise guverinoma by'umwihariko bivuga ko ari perezida nyine w'iyo guverinoma ikorera mu buhungiro, akaba ari perezida, akaba afise n'abandi bayobozi bagiye batandukanye. Hari amakuru menshi yagiye aravugwa kuri uyu mugabo bivuga ko yoba yaragiye aza nga mu gihugu ca Congo kureba Tshisekedi ndetse n'abandi bategetsi bagiye batandukanye ndetse n'abandi biganjemo by'umwihariko abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri icyo gihe. Ndetse gushika ubu ngubu amakuru akomeza kugenda aradushikira canke amakuru akomeza kugenda aradusumira akaba agaragaza ko Padiri Nahimana Thomas akomeje kugenda arakorana n'abantu benshi biganjemo batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i Kigali. Izi nkuru kandi zitanguye kugenda ziravugwa mu gihe nga mu shamba rya Kibira bivuga ko imyimenyerezo ikomakomeye cyane ikomeje kugenda irakorwa. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande by'umwihariko i Kinshasa mu minsi yeze aribwo byavuzwe yuko by'umwihariko amakuru yakomeza kugenda avuga ko General Kayumba nawe yoba yarakubutse muri ibyo bice, aho yari arakorana ibiganiro ndetse yanahuye na bamwe mu ba FDLR bagize uruhare by'umwihariko muri ayo mahano, bakaba bariko barakorana. Amakuru akomeza kugenda aradushikira canga aradusumira nuko FRN isanzwe irakorera nga mu gihugu cy'u Burundi ndetse binazwi neza yuko ikorana n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Ku munsi w'ejo aribwo yaje kugenda iratera utwatsi canga iranahakana 100% yuko by'umwihariko idakorana by'umwihariko na Padiri Nahimana Thomas, ariko kandi mu masaha yakurikiyeho uruhande rw'u Burundi by'umwihariko nabo baje kugenda bavuga ko badakorana na FRN mu nyuma y'uko imigambi yabo isa n'iyamaze kugenda iratahurwa cyangwa se isa n'iyamaze kugenda iramenyekana.
Amakuru akomeza kugenda aradushikira aravuga ko by'umwihariko bamwe mu begereye ibice bigiye bitandukanye by'umwihariko cane cane ibice byegereye Cibitoke ndetse na Kibira bavuga ko bafise amakuru yizewe avuga ko neza by'umwihariko haba ku ruhande rwa FRN ingabo z'u Burundi ndetse na FDLR basanzwe barafise ibirindiro muri ivyo bice ndetse kugeza ubu ngo bakaba barunze ubumwe bakaba basanzwe barakorana neza 5 ndetse bakaba baravuga yuko bafise umugambi ukomakomeye cane. Ni mu gihe u Rwanda rwakomeje kugenda rugaragaza ko ruteye impungenge n'abariko barakorana n'abo bantu bagize uruhare muri ayo mahano ndetse by'umwihariko no gukorana n'indi mihari igiye itandukanye mu kuyitera inkunga mu kuyihereza ibikoresho harimo icumbi, ibifungurwa, amahera ndetse n'ibikoresho bya gisoda kandi ari imihari isanzwe zo kugerageza guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. N'u Rwanda rwakomeje kugenda rugaragaza ndetse ruca amarenga yuko by'umwihariko umuntu wari we wese azagerageza kuruhangabanyiriza umutekano azohura n'akaga gakomakomeye cyane. Iyi ngako ariyo mpamvu u Burundi busanzwe rafise intumbero yo gutera igihugu c'abanyi c'u Rwanda ariko bakaba baramaze kugenda baratera utwatsi icyo gikorwa. Kumva z'amakuru yacu by'umwihariko abegereye muri ivyo bikorwa muri ivyo bice by'umwihariko muri Cibitoke ntibajya umunwa mu kugaragaza ko by'umwihariko u Burundi busanzwe burakorana na FRN ku buryo bukomakomeye cyane. Ni FRN by'umwihariko ifise abagwanyi nyine ba FRN by'umwihariko abagwanyi b'uyu muhari wa FRN by'umwihariko bakaba bakomeza kugenda baravuga ko ata gahunda yo gufatanya na guverinoma ikora mu buhungiro ya Padiri Nahimana Thomas ndetse by'umwihariko canga se undi muntu wari we wese. Ni byabonekeje nyine ku munsi w'ejo by'umwihariko ni mu itangazo uyu muhari wa FRN wanyujije ku murongo wabo wa YouTube ukoreshwa n'abagwa nyine warateye utwatsi ibyavugwaga ko rero waba uri mu biganiro na guverinoma ikorera mu buhungiro na Padiri Nahimana Thomas by'umwihariko uyu muhari uvuga ko wagize amakenga mu itangazo riheruka gusohoka by'umwihariko rivuga ko FRN ndetse na FDLR bigiye gukorera hamwe rero na Padiri Nahimana Thomas. Hari amakuru avuga ko kandi by'umwihariko Padiri Nahimana Thomas yoba yararungitse intumwa ziwe ku butaka bwa Kongo kugira ngo zibashe kuba zonyura kuri General Major Peter Chirimwami Nkuba asanzwe ari guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru asanzwe arakorana n'u Burundi cyane n'ingabo z'u Burundi ndetse na FRN na FDLR kugira ngo abashe kuba yozinyuraho kugira ngo abashe kuba yonyura kuri Peter Chirimwami Nkuba abashe kuba yomuhuza n'aba FRN akariyo mpamvu amakuru yaje kugenda aravugwa. Ariko kandi hari n'abatajya umunwa mu kugaragaza ko FRN iriko irajijisha uyu muhari wa FRN kandi warebeye mu ndorerwamo ebyiri iby'iryo tangazo aho wavugaga ko bishoboka ko yaba ari umwanzi wabiyitiriye canga ko ari Nahimana ubwe koko yarakomeje kugenda arahimba ibinyoma ko afise ingabo muri Kongo mu rwego rwo gukomeza gucucura abanyarwanda muri iyo guverinoma yiwe. Izi nyeshyamba zivuga ko by'umwihariko atabufatanye zizigera ziragirana na FDLR ndetse na Padiri Nahimana Thomas ku murongo zatanguye kuva kera zikaba zikiwuhagazeho. Umuhari wa CNL canga FRN uragizwe n'abarabagwanyi wa FDLR babarizwaga muri diviziyo y'amajyepfo Sosuko yayoborwaga na General Major Habimana Hamada. Uyu muhari kandi wiganjemo rero aba FDLR bafashije General Sassou Nguesso by'umwihariko gufata ubutegetsi mu mwaka w'1998 aho yahirikaga Pascal Lusauba wari perezida wa Congo Brazzaville. Kugeza ubu perezida Denis Sassou Nguesso akaba ari we acirongoye iki gihugu cya Congo Brazzaville. Icyo gihe igice cyabo bagwanye rero cyariswe abadusuma by'umwihariko bivuga document kugenda buhoro buhoro by'umwihariko ubwo cyari kimaze kurangiza iyo misiyo cyari cyarahawe na perezida Nguesso wari perezida wa Congo Kinshasa rero by'umwihariko nyakwigendera Laurent Desire Kabila wari usumbirijwe n'imihari y'abagwanye ubutegetsi bwiwe nawe yaje gusaba Denis Sassou Nguesso ko yomuha izo FDLR zikaba zomufasha hanyuma ziragaruka ngaho muri Congo. Uyu muhari wa Generali Mudacumura waragwaniye mu bice bya Pepa ndetse na Poetu ndetse na Manono ndetse no muri Kinshasa ubwo rero habaga amasezerano yo kurangiza izi ngwano. General Mudacumura yoreje muri Equateur hamwe n'abandi bagwanyi bahava berekeza muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no mu ntara ya Mayinema. Amakuru yihuta adafise vumbi akomeza kugenda radusumira nuko by'umwihariko nyuma yo kuva muri ibyo bice by'umwihariko bamwe berekeje mu ntara Kivu y'Amajyepfo abandi berekeza mu Burundi aho bivuga ko by'umwihariko ingabo nyinshi zigiye zitandukanye zaba iza FDLR ndetse n'ingabo z'u Burundi n'ababa FRN bakomeje kugenda barakorera
hafi n'umupaka nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira hafi n'umupaka urahuza ibyo bihugu ndetse n'igihugu c'abanyi c'u Rwanda, aho by'umwihariko bakomeje kugenda bagaragaza ko bifuza kuzotaha mu gihugu c'u Rwanda. Igitangaje nuko batifuza kuba botaha ku mahoro, bakabifuza gutaha ku ngwano. Ni bamwe kandi mu bakomeje kugenda baragaragaza yuko bifuza kuzokora ubutegetsi buriho, ariko kandi hari abatajya umunwa, by'umwihariko benshi bakaba banemeza ko izi ngizi bafise ari inzozi zitabaho zidateze no kuzasohora. Amakuru akomeza kugenda aradushikira nuko inzego z'umutekano z'u Rwanda nazo bivuga ko zokajije umutekano ku buryo bikomakomeye cyane ahasanzwe harabarizwa by'umwihariko amahuriro yagiye atandukanye cyangwa se aho batekereza ko umwanzi ashobora kuba iyo kwinjirira. FRN rero yongeye kugaragaza ko by'umwihariko idakorana n'umuntu uwo ari we wese ku bwayo ari ifise intumbero yayo bwite, ariko kandi abanyagihugu ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi ntibajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko by'umwihariko ubufatanye babufise n'ingabo z'u Burundi, mu gihe Burundi nabwo bwari bumaze kugenda buragarama ibyo bikorwa bavuga ko ataho buhuriye, by'umwihariko nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Mu gihugu c'u Rwanda harabaye impinduka karundura, impinduka zikomakomeye cyane mu gisoda, aho Perezida Paul Kagame yahinduriye imirimo ba majoro bagiye batandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Perezida Paul Kagame arongoye by'umwihariko igihugu c'u Rwanda, by'umwihariko akanaba umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda RDF, yarakoze impinduka zasize ahinduriye imirimo ba Major General ba Alexis Kagame ndetse na Andre Kagame nk'uko biriko biradusumira. Muri izi mpinduka umukuru w'igihugu by'umwihariko yaragize Major General Alexis Kagame umugaba mukuru w'inkeragutabara, asimbuye kuri izo nshingano Major General Richard Frank Mugambage wari umaze igihe azikora by'umwihariko by'agateganyo nk'uko biriko biratangazwa. Mbere yo guhabwa izo nshingano, Major General Kagame yabaye umuyobozi wa diviziyo ya gatatu y'ingabo z'u Rwanda ikorera mu ntara y'Iburengerazuba ndetse n'umuhuzabikorwa w'ibikorwa by'inzego z'umutekano muri Mozambique nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Mbere yaho kandi uyu musirikare yaranayoboye ingabo zo mu mutwe by'umwihariko ushinzwe kurinda umukuru w'igihugu ndetse n'abandi bayobozi bakuru n'abandi bayobozi bakuru muri Republican Guard. Undi wahinduriwe imirimo rero ni Major General Andre Kagame wagizwe umuyobozi wa diviziyo ya mbere y'ingabo z'u Rwanda za RDF ikorera mu mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara y'Iburasirazuba. Ni inshingano yasimbuyeho by'umwihariko Major General Emile Ruvusha uheruka kugirwa rero umuhuzabikorwa mushya w'ibikorwa by'inzego z'umutekano z'u Rwanda ziri i Cabo Delgado mu gihugu ca Mozambique. Major General Andre Kagame rero mbere yo guhabwa izi nshingano yarasanzwe ari umugaba wungirije w'inkeragutabara nk'uko biriko biragaragara cyangwa se biratangazwa. Hirya no hino ku isi ibigendanye no kubaka igisoda ndetse no gukora amavugurura birakomeza kugenda byibonekeza, haba ngaha ku mugabane wa Afurika, mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi. Ibihugu byose birakataje mu kubaka igisoda ndetse no kugihereza by'umwihariko uburyo bashaka bwo kuba cyo bagihagazemo mu rwego kugira ngo kibashe kuba cyohangana n'umwanzi. By'umwihariko igisirikare cy'u Rwanda ni kimwe mu bisirikare bikomakomeye cyane bikomeje kugenda byandika amateka haba mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi. Hari abatarya umunwa rero mu kugaragaza ko u Rwanda ari cyo gihugu coba gikomeje kugenda kirakora amateka, cyaba kinafise umutekano wuzuye cyane muri kano karere k'ibiyaga binini cyane. Twerekeze by'umwarikiye aho ngaho kure, Perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky yavuze ko hari ibimenyetso byerekana ko Uburusiya buhanganye na Ukraine by'umwihariko mu ntambara karundura by'umwihariko buri gukoresha abasirikare baturutse muri Korea ya Ruguru nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Perezida Zelensky by'umwihariko aherutse gushinja iki gihugu gukoresha intwaro ziturutse muri Korea ya Ruguru. Icyakora yavuze ko bitakiri intwaro gusa ahubwo by'umwihariko hari n'abarwana baturuka muri rusange. Uburusiya na Korea ya Ruguru rero ntacyo biravuga kuri ingingo gusa, ikizwi cyo nuko by'umwihariko iyi ntambara yatumye impande zombi zitakaza abasirikare benshi cyane kandi bafise ubunararibonye, ku buryo rero kubasimbuza atari ikintu cyabasha kugenda kiroroha.
gusa ku rundi ruhande Zelensky yongeye gukoresha iyi turufu by'umwihariko asaba ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi by'umwihariko bigize umuryango wa NATO kongera inkunga biha rero iki gihugu kugira ngo gikomeze guhangana n'urusobe rw'ibibazo kiri kunyuramo by'umwihariko ku mirongo y'imbere ku rugamba. Amakuru akomeza kugenda aradushikira canke aradusumira nuko by'umwihariko amakuru akomeza kugenda aratugeraho avuga ko inzego z'umutekano cyangwa abasoda ba Ukraine by'umwihariko bakomeje gukora iyo bwabaga kugira ngo babashe kuraba uburyo bahindura ibintu ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza ko babangamiwe n'uburyo by'umwihariko urugamba bakomeje kugenda bimera, aho bagaragaza ko by'umwihariko impande zombi ataruhandira na rumwe ruragaragaza ubushake mu bigendanye no kuba buhagarika ingwano nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Ni urugamba rumaze igihe kitari gitoya ndetse abatari bakeya bakaba barakomeje kugenda barahura n'ibibazo bigiye bitandukanye, ndetse kugeza ubu ngubu amakuru akomeza kugenda aradusumira akaba akomeza kugenda yerekana neza yuko inzego z'umutekano by'umwihariko haba ku ruhande rwa Ukraine ndetse no ku ruhande rw'Uburusiya bakomeje kugenda barahura n'ibibazo bikomakomeye cyane. Ibihumbi n'ibihumbi rero by'abasoda baturutse i Moscow ndetse by'umwihariko bakaba bamaze kugenda batsikirira muri iyi ntambara, ndetse gushika ubu ngubu hakaba havugwa ko Uburusiya bukomeje kugenda barakoresha abasirikare baturutse mu nkengero ndetse no mu mijyi mito mito yiganjemo ubukene, aho bashukishwa guhabwa akazi keza, ubundi bagashukishwa umushahara munini cyane, bagashikishwa n'amakontara akomakomeye cyane, bakikangura bageze mu gisoda. Icegeranyo giherutse gushyirwa habona na BBC gahuza.com cyaragaragaje ibitigiri byinshi by'abasoda ndetse n'amafoto yerekana aho bashingura abo basoda bo mu Burusiya, ndetse banagaragaza ko by'umwihariko abariko barapfa cyane ari inkeragutabara ndetse n'abandi bahabwa imyimenyerezo y'igisoda igihe gito cyane nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Ariko ku ruhande rwa Ukraine, nubwo Ukraine idakunze gushira habona ibigendanye n'amakuru agendanye n'ibitigiri by'abasoda bagwa muri iyo ngwano, amakuru akomeza kugenda dusumira avuga ko nabo baba baramaze kugenda baratakaza umubare munini w'abasoda. Ibi rero byaba ari akamaramaza, ariko kandi biranashoboka kuba igihugu cy'Uburusiya kiba cyotanguye kunyura kirakoresha abasirikari bo hanze, mu gihe kugeza ubu ngubu n'ubundi abasoda bagiye batandukanye biganjemo abaturutse mu bihugu bigiye bitandukanye cyane cyane abacancuro bari barohejwe mu bice bigiye bitandukanye baramaze kugenda baragarurwa mu Burusiya mu nyuma y'uko Ukraine igabye igitero by'umwihariko mu karere ka Kursk. Ndabashimiye mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, dusubire mu masaha ari imbere turabira hamwe ibindi bigezweho.